Srdačan pozdrav iz studija Radio televizije Doboj i dobrodošli u današnje izdanje emisije 7 dana Doboja. U Dobojskom selu Rječica počela je izgradnja crkve. Postavljen je temelj koji je proteklog vikenda osveštao episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Parohijani ove mjesne zajednice dugo su čekali na izgradnju bogomolje u svom selu. Parohijani u Rječici na južnjoj mjesnoj zajednici na području grada konačno će dobiti svoju bogomolju. Temelj je postavljen, a osveštao ga je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Mještani mjesne zajednice koja graniči sa federalnom opštinom Maglaj kažu da su ovaj dan dugo čekali, a pravoslavni hram koji će ih sabrati na jednom mjestu biće posvećen silasku Svetog Duha na apostole. Proslavljat će se duhovski utorak, što je ujedno i molitva sela Rječice. Veliko nam je danas zadovoljstvo i srce nam je puno radosti jer veliki broj, iako je ovakva situacija kakva jeste, poštujući naravno mjere koje su propisane Republičkim štabom, smo opet se okupili da proslavimo ovaj sveti moment, osvećenje temelja i početak jednog svetoga dijela, gradnje hrama koji je Rječica dugo godina očekivala. Selo bez obilježja nije selo, kaže Vojko Petković, koji je poklonio zemljište na kojoj će u narednom periodu biti sagrađena Srpska pravoslavna crkva u Rječici. Ima smo slučajeva kad smo gledali da su pojedini ljudi iz inostranstva prolazili i pitali su koja je to vjeroispovijest. I nije im bilo jasno zašto mi to nemamo. Ovo je nasljedno što ja radim. Moj otac, pokojni otac Jovan Petković, bio je veliki gazda za vrijeme stare Jugoslavije. On je bio prvi kum crkve u Bočenji 1938. godine koja je osveštana. I znači želja se samo produbila u porodici da mi to tako dalje, tu tradiciju ispunimo. I što ste vi spomenuli za selo, imam utisak kroz ovo nekoliko dana što se radi, kroz ove akcije, narod se malo izbližio. Znate što je to velika stvar, jer nekako smo bili, kako se to kaže, razilazili se u mnogo čemu. Tako to da, i to mi je puno srce. Inicijativa za izgradnju seoskog hrama i ranije je pokretana, ali bez konkretnih rezultata. Uz čvrstu volju mještana i podršku gradske uprave sada su načinjeni prvi koraci. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić izabran je za kuma temelja. Kako kaže, uz parohijane će ostati do kraja izgradnje ovog svetog dijela. Naravno da je naša obaveza i potreba kao gradske administracije da podržavamo ove ljude koji žele dobro svom selu, koji se trude, koji okupljaju sve mještane. I ovo je mjesto gdje će se ljudi okupljati puno češće kada završimo sve ovo ovdje, a onda na tim okupljanjima svakako da dolazi do onih potreba u ovoj mjesnoj zajednici, a to je izrada infrastrukture i svega onog što je potrebno da poboljšamo kvalitetu života ovdje u Rječici. Ovo je strateški, da kažem, za grad Doboj najjužnija mjesna zajednica, svakako ništa manje bitna, ništa manje važna nego sve ostale i zato smo zajedno okupljeni i puno smo toga radili i na infrastrukturi, ali puno je potreba ovdje u mjesnoj zajednici, ali ja sam siguran da će u narednom periodu te potrebe prepoznati upravo preko ovih ljudi koji su društveno i politički odgovorni ovdje na Ozrenu, da zajednički tražimo rješenja na sve probleme ove mjesne zajednice, a siguran sam da kada smo složni, kada smo jedinstveni, kada znamo šta želimo, siguran sam da ćemo naći odgovore i rješenja, pa i te potrebe rješavati zajednički. Koristim priliku da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su pomogli ovu priču na bilo koji način. Da li je to u pitanju njihov trud i rad, lijepim riječima, pozitivnim komentarima ili u materijalnom smislu i na bilo koji drugi način. Znači, hvala domaćinu Vojki koji je poklonio ovu zemlju. Hvala dijaspori svakako koja nije u mogućnosti da pomogne onoliko koliko bi mogla zbog ove pandemije, ali da će Bog da će i to proći. Svakako koristim priliku da se zahvalim i našim komšijama Bošnjacima. Naravno i njihova pomoć nije izostala i svakako povrh svega znači dugujemo ogromnu zahvalnost našim vlastima, gospodinu Jeriniću, našem gradonačelniku, naravno velikom čovjeku koji je puno pomogao Ozrenu i širi, gospodinu Obrenu Petroviću. Rječica je jedina mjesna zajednica na području Doboja koja nema crkvu. Vjerni narod koji se okupio na osvećenju temelja vjeruje da će uskoro prisustvovati i osvećenju crkve u svom selu.
Crkva Svete Petke u Kostajnici obilježila je krsnu slavu. Ovaj hram koji je osveštan prije 5 godina krsnu slavu obilježava nedjelju pred pravoslavni praznik Svetu Petku. Krsna slava Sveta Petka u istoimenom hramu u mjestu Kostajnica ove godine obilježena je uz prisustvo manjeg broja vjernika zbog epidemije virusa korona. Prema riječima parohijskog sveštenika, ova crkva uvijek obilježava slavu nedjelju pred Svetu Petku. Milošću Božijom dočekali smo nedelja pred Svetu Petku, tako već tradicionalno proslavljamo krsnu slavu našeg hrama, našu zaštitnicu Svetu Petku Paraskevu, koja je u našem narodu daleko i mnogo poštovana, isto tako u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi gdje se njene mošti i nalaze, a inače našeg srpskog porijekla. Izgradnja ove bogomolje počela je 2003. godine. Hram je osveštan prije 5 godina. U toku je freskopisanje i radovi na izgradnji Svetosavskog doma. Osvećenje je bilo zakazano u vrijeme poplave 2014. Poplava nam je došla u hram, nažalost odgodila nam 1 godinu osvećenje. 2015. je hram osvećen. Evo, kao što vidite u hramu, freskopis je u toku. 1/2 hrama smo freskopisali i pored hrama smo započeli jedan svetosavski parohijski dom za potrebe našeg naroda. Nadamo se milošću Božijom, pomoću dobrih ljudi, pomoću institucija grada Doboja, da ćemo završiti sljedeće godine freskopisanja. Nadamo se do ove zime da ćemo pokriti ovaj dom koji smo počeli da radimo, onda u Božijim je rukama kako će dalje ići i naravno uz naš trud i rad. Ovogodišnji kum bio je mještanin Mladen Filipović koji je izabran za kuma slave i narednu godinu zajedno sa poslanikom u parlamentu BiH Sanjom Vulić, predsjednikom Skupštine grada Doboj Milošem Bukejlovićem i Miroslavom Miloševićem. Nama je pripala čast da nas da kumujemo, da nas okupio kao i svaki put velik broj građana, znači u skladu sa mjerama koji su propisane zbog virusa korona. Ujedno ovdje je u toku izgradnja Svetosavskog doma koji vidite za nas, stigle građe. Uz pomoć grada Doboja našeg gradonačelnika Borisa Jerinića nastavit ćemo dalje da radimo i da izgrađujemo našu Kostajnicu. Nakon molitve uslijedio je trokratni ophod, a potom je prelomljeni slavski kolač. U porti hrama Svetog Sisoja u Trbuku izgrađen je Svetosavski dom koji je osveštao episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Osvećenju ovog hramovnog objekta prethodila je sveta arhijerejska liturgija. Nedelju pred praznik Svete Petke mještani Trbuka i Osojnice sabrali su se u mjesnoj crkvi. Kroz svetu arhijerejsku molitvu koju je predvodio episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije u sasluženje arhijerejskog namjestištva Dobojskog, pomolili su se Bogu za svoje i zdravlje svojih najmilijih. Vladika Fotije osveštao je ikonostas kao i Svetosavski dom koji je prije nekoliko dana završen u porti hrama. Sve te radove finansijski je pomagao grad Doboj. U nedelju pred praznik Svete Petke, kada smo imali kanonsku posjetu našeg episkopa Fotija, tom prilikom je naš episkop uslužio liturgiju, nagradio ljude koji su zaslužili to, a zaslužili su jer smo u zadnju godinu dana počeli da obnavljamo crkvu inventarom iznutra, pa smo radili ikonostas u Duborezu, ikone, Hristov grob i tako te prateće stvari koje služe za bogosluženje, a umeđu vremenu smo počeli da gradimo Svetosavski dom, povelik za naše ovdje prilike i za našu parohiju, naše selo. Tu imamo veliku podršku grada Doboja, gospodina gradonačelnika i svih onih ljudi koji upravljaju gradom, tako da smo stigli sa gradnjom. Prije par dana smo pokrili Svetosavski dom i evo, preosvećen je blagoslovio temelje, blagoslovio Šlimensku. Ovo je parohija gdje crkva gdje gravitira najviše ljudi, recimo iz Donje Paklenice, Jabuč polja, Trbuk, Osojnica, Striježevica, svi prolaze ovdje i ovdje je nekako centar parohije i nismo imali do sada mjesta gdje smo se mogli sabrati, gdje smo mogli da sjednemo, gdje smo mogli da proslavimo slavu. Evo, ako Bog da, zahvaljujući ljudima, dobre volje i svim donatorima, imat ćemo, ako Bog da, i to završeno. Raduje me da smo prisutni u svejednoj parohiji sa našim sveštenicima, ali isto tako ono što je jako bitno da su ovdje ljudi koji su društveno i politički odgovorni. Tu ću istaći Darija Lazića koji je okupio ljude zajedno oko crkve, okupio oko parohijskog doma, Svetosavskog doma i naravno kada se slože ljudi, kada se okupe, kada se dogovore, naravno da tu mora biti podrška i grada i gradske uprave, što je slučaj i ovdje u Trbuku, ali ne samo
pri izgradnji ovog Svetosavskog doma mi smo zajedno sa ljudima koji su društveno i politički odgovorni, koji su ovdje u mjesnoj zajednici uradili puno toga na infrastrukturi. Želja nam je da nastavimo zajedno, da budemo okupljeni i da sve ono što su potrebe, a naravno najbolje se zna kada su ljudi stalno na terenu 24 sata u službi svojim građanima, mogu saslušati njihove potrebe, naravno prenijeti nama u gradskoj upravi, a na nama je naravno da tražimo rješenja i odgovore kako za ovaj projekat ovdje vezan za izgradnju Svetosavskog doma, tako i za infrastrukturu, za sve ono što su potrebe ovdje ljudi u Trbuku, u Osojnici i na čitavom Ozrinu, to jest u gradu Doboj. Gradonačelnik Doboja svoj naklon Bogu dao je i u crkvi Svete Petke Pareskeve u Tekućici. Tamošnji parohijani hramovnu slavu proslavili su također molitvom. U toku je čišćenje potoka Liješanj kod Doboja koji je pored Bosne tokom poplava 2014. godine mještanima Usore stvarao veliki problem. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić je poručio da je krajnji cilj realizacija kapitalnog projekta uređenja korita rijeke Bosne vrijednog oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Mještani Dobojskog naselja Usora znaju koje probleme može stvoriti potok Liješanj kada nabuja. Nakon poplave iz 2014. godine izvršena je njegova regulacija, međutim potrebno je redovno održavanje korita ovog potoka u koji se slivaju sve oborinske vode. Mašine su na terenu, čisti se potok u dužini od 1620 metara. Ono što svakako ću u narednom periodu da bi spriječili izlivanje potoka Liješanj, redovno da se vrši njegovo čišćenje, njegovo održavanje, a sve da kažemo opet u cilju da zaštitimo naše građane. Osim potoka Liješanj, mašine će da čiste i korito rijeke Lukavice u dužini od 1,5 km. Raspisan je tender za izvođača radova, a najveću korist po završetku radova imaće mještani Trebavskog sela Bušletić. Svaki puta kada se dese velike padavine dolazi do prekidanja putne komunikacije na tom dijelu i stvara velike probleme za mještane tog dijela Trebave. Mogu da kažem da je taj projekat u saradnji sa vodama Srpske, gdje oni učestvuju sa 49%, mi sa 51% i vrlo brzo će se ući u realizaciju ovog projekta. Da bi se grad zaštitio od poplava, potrebno je urediti korito rijeke Bosne. Riječ je o projektu vrijednom oko 50 miliona maraka. Sredstva će se obezbediti uz podršku republičkih institucija. Naše opredeljenje da od ušća rijeke Usore do autoputa, to jeste do Bara, da bude potpuno uređeno korito, da grad može izaći na rijeku Bosnu, da pored rijeke Bosne se prave i sadržaji koji su potrebni od keja, šetališta, biciklističke staze. To je naše opredeljenje, to ćemo raditi u narednom periodu. Ja sam siguran da zajedno sa institucijama, sa vladom Republike Srpske ćemo doći do tog cilja, to jeste da ćemo imati garanciju kroz taj projekat da se više nikad neće ponoviti ono što je bilo 2014. Ovaj kapitalni projekat realizovat će se u 3 faze. Prva je već u toku, radi se u Barama i Kostajnici. Obala rijeke Bosne bit će uređena sa obje strane. Isto će se raditi sve do ušća Usore u Bosnu. Plan je da se ovaj projekat realizuje tokom naredne 4 godine. Mještani trebavskih sela Paležnica i Zelinja dobili su asfaltiranu dionicu regionalnog puta u dužini od 3 km. Sredstva za uređenje ove putne infrastrukture obezbijeđena su iz budžeta grada Doboja. Radovi na asfaltiranju regionalnog puta na Trebavi su završeni. Asfaltirana je dionica regionalnog puta u dužini od 3 km. Preduzeće Putevi Srpske je dalo saglasnost, a sredstva za radove obezbedila je gradska uprava. Korist od novog puta imaće mještani Zelinje, Paležnice, Donje i Gornje, ali i drugih trebavskih mjesnih zajednica. Ovaj regionalni put koji nije rađen u zadnjih decenijama, uspjeli smo ove godine da uradimo 3 km regionalnog puta iz vlastite sredstava grad. Zajedno smo sa Putevima Republike Srpske dobili saglasnost, ali grad je obezbijedio sredstva. I to je jedna poruka ovim ljudima koji žive ovdje, na ovim udaljenim mjestima, da je put preduslov da oni ostaju ovdje i naše opredeljenje da nastavimo sa svim infrastrukturnim projektima. Opredeljenje naše do narednog perioda ostanemo, da kažem, okupljeni, da čujemo potrebe naših mještana i da tražimo rješenja zajedno sa institucijama, ono što sam siguran da ćemo imati punu podršku
u narednom periodu i vlade Republike Srpske i svih institucija da ćemo tražiti zajednički finansijsku konstrukciju i dugo čekani, da kažem, taj regionalni put. Ovo je jedan korak, ali ima još puno toga da se radi i naše opredeljenje je da završavamo projekte koje smo započeli. Imamo nove i opredeljenje je da nastavimo da radimo što više kako ovdje na Trebaju, tako i na čitavoj teritoriji grada Doboja. Ovaj put što smo uradili, taj regionalni put, urađeno dio i zeleni, znači to je nama normalno je bliže. Mislim, kilometarski ostaje, ali je radi puta normalno bliže nam je. Uradili smo ovaj našem tu hramu put uz pomoć gradske isto vlasti. Uradili smo dosta sada makadamskih putova, lokalnih puteva u mjesnim zajednicama. Znači, nemali smo, prišli svakoj kući koja je imala postojeće puteve. Znači, gredeljom to smo dobro izravnali, poravnali, posuli, uvaljali. Znači, što se tiče toga, još imamo sad započetu aktivnost, to je osvetljenje ulične rasvete, dio evo ovdje vidite nove, to smo izmijenjali, sad se prilično dobro vidi, sad još imamo dio da dopostavimo, da dozavršimo, uz njihovu pomoć ubijeđen sam da će to uraditi. Asfaltiran je i pristupni put crkvi u mjestu Paležnica Gornja. Hvala Bogu da smo doživjeli da je u Gornjoj Paležnici do crkve urađen asfalt. Doduše nije to prvo dobro djelo koji su učinili na onoj parohiji koji ja obslužujem, uradili su dosta u Donjoj Paležnici. Rade dosta u Kožuhama, a 5. septembra smo imali osvećenje crkvi u Sjeni rijeci gdje smo na 15 kuće sa gradom Doboja i s ovim gospodom napravili crkvu i osvijetili. Došao nas vladika Fotije i osvijetio crkvu. Grad Doboj je jedno veliko gradilište. Radi se i u ruralnim dijelovima grada kao i njegovom jezgru. Uz podršku republičke vlasti realizuje se nekoliko kapitalnih projekata. Osnovna škola Petar Petrović Njegoš u Boljaniću kod Doboja dobila je fiskulturnu salu. Sredstva za izgradnju sale izdvojio je grad Doboj. Osim sportske sale, grad Doboj na području ove Ozrenske mjesne zajednice realizuje još nekoliko značajnih projekata. Stiže dobra vijest za oko 150 učenika osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Boljaniću. Završeni su radovi na vanjskom uređenju fiskulturne sale, a počeli su radovi i na njenom unutrašnjem uređenju. Izgrađena je tribina. Zbog epidemije virusa korona časovi fizičkog se ne rade u salama, ali kada se epidemiološka situacija stabilizuje, sala će biti u upotrebi na radost đaka koji tokom zime časove fizičkog imaju u učionicama. Mnogo znači djeci, pogotovo u mjesecima septembra i oktobru dok još nije hladno vrijeme pa se časovi održavaju vani, isto tako mart, april, maj, a kiša pada, ti časovi su morali se održavati u učionici iz razloga što nismo imali sali. U ovom slučaju smo sada napredovali mnogo, bit će tu još radova i zahvalio bi se gradonačelniku Borisu Jarinjiću. Ono što je preostalo svakako su unutrašnji radovi, instalacije i sve što je potrebno da se stavi u funkciju kako đacima, ali svakako i u potrebu za rekreacije, ali siguran sam da u ovom momentu, ajde da kažem, s obzirom i na COVID, da su zabranjena rad u fiskulturnoj sali, fizičkih aktivnosti. Bitno je da završimo, bitno je da smo sanirali ovaj objekat, da je urađena i stolarija i sve što je potrebno da ne bi propadao i vanjski izgled je u potpunosti završen, krovna konstrukcija isto tako, stolarija postavljena i vjerujem da ćemo u što kraćem roku završiti i ove unutrašnje radove. U ovom Ozrenskom selu radi se još nekoliko infrastrukturnih projekata. U toku je adaptacija ambulante u ovom mjestu, a asfaltirano i nekoliko dionica lokalnog puta. To je sve za potrebe naših građana, naravno i ovi putna infrastruktura koja je urađena i ulična rasvjeta i sve, svakako da je to nešto što ostavlja i preduslove ovdje ljudi u Boljaniću koje svakako, opet kažem, najmnogoljudnije, pored Lipca i Boljanić na Ozrenu su dvije najveće mjesne zajednice i raduje me da ovdje ljudi ostaju, da naša obaveza je da naravno stvaramo preduslove, ono što uveliko se vode aktivnosti, a to je vezano za vodosnabdijevanje. Osim đaka, sala će se moći koristiti i za druge sportske i kulturne manifestacije, uređenje putne infrastrukture i svi projekti koji se realizuju u Boljaniću, a doprinose poboljšanju uslova života u ovoj mjesnoj zajednici, nailaze na podršku mještana. Kao mještani ja sam jako zahvalan gradskoj vlasti što su prepoznali sve ove naše potrebe
i što su nam pomogli u ovih zadnjih nekoliko godina. Boljanić se uvijek ulagalo, ja vjerujem da će se ulagati i dalje. Ja kao mještanin prije svega završio sam ovu školu ovdje i znam u kakvim uslovima su djeca išla i kako su završavali svoje fizičke obaveze fizičke nastave. Tako da veliko mi je stvarno zadovoljstvo. Veliko mi je zadovoljstvo i prije svega što imamo toliku podršku gradskih vlasti, prije svega gospodina Obrana Petrovića i našeg gradonačelnika, da i dalje se ulaže u ovo selo i da jednostavno ljudi imaju veliku mogućnost da ostaju na svojim ognjištima u ovim jako teškim vremenima. U proteklom periodu u ovoj mjesnoj zajednici asfaltirano je ukupno 1750 metara puta. Boljanić je jedna od najvećih mjesnih zajednica na Ozrenu. Najavljeno je da će se nastaviti sa realizacijom infrastrukturnih projekata u ovom ozrenskom mjestu. Prioritetne projekte gradskoj upravi predlažu sami mještani. U Osječanskim Čivčijama osveštan je novoizgrađeni spomenik podignut u znak sjećanja na borce iz ovog mjesta koji su izgubili živote u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Miroslav Maksimović jedan je od junaka iz Osječanskih Čivčija koji je ugradio život u temelje srpske. Život izgubio 1992. godine. Majka Danka kaže da bol i tuga nikada neće nestati. Nada su joj unuci koji su ostali iza sina. Imamo sinčića i ćerku, završili su fakultete, rade, udali se, oženio se, sin isti, njegov tata, onako sve. Bog tako hoće. I radujemo se kad nam dođu, sin imao ćerku, sad sam sparat baba. Šta ću? Valja živ djeco dalje. Na istom mjestu gdje je izgrađen novi spomenik postojalo je spomen obilježe koje je izgrađeno 1997. godine. Međutim, nagrizao ga je zub vremena zbog čega su odlučili da izgrade novi spomenik za poginule borce iz ove mjesne zajednice. Ove godine smo bili u dilemi da li renovirati postojeći spomenik ili ići u izgradnju novog. Kada se sagledala situacija, vidjeti da su oštećenja ozbiljna, odlučili smo da gradimo novi spomenik. Zahvaljujući gradskoj upravi, ljudima kod kojih smo naišli na ogromno razumijevanje, došli smo do sredstava i krenulo se u realizaciju tog projekta. Evo, rezultat tog je taj divni spomenik koji u najmanju ruku naši poginuli borci, naša poginula braća zaslužuju. Sredstva za izgradnju spomenika obezbedila je gradska uprava Doboj. Danas smo ovdje imali parastos kao i osveštanje novog spomenika za poginule borce iz mjesne zajednice Čivčije Osječanske. Grad Doboj je finansijski pomogao izgradnju ovog spomenika u saradnji sa gradskom boračkom organizacijom kao i mjesnom organizacijom Čivčije Osječanske. Vijenci i cvijeće na novoizgrađeno spomen obilježe položile su porodice poginulih boraca, predstavnici grada Doboja, poslanici u parlamentu BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, te predstavnici gradske i mjesne boračke organizacije. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Zaštitni znak je ružičasta boja, a sa ciljem promocije ovog mjeseca Dobojski dom zdravlja je zasijao u pomenutoj boji. Dom zdravlja Doboj ne samo u oktobru, već tokom cijele godine sprovodi niz aktivnosti na prevenciji karcinoma dojke. Ove godine su uz finansijsku pomoć grada Doboja nabavili mobilni mamograf, zahvaljujući kojem obavljaju besplatne mamografske preglede u ruralnim dijelovima grada. Dom zdravlja već unazad 2 godine radi na promociji zdravlja i na preventivnim mamografskim pregledima. Pozivamo sve žene u starosti između 50 i 70 godina života koje nisu radile mamografiju unazad 2 godine da se jave porodičnom ljekaru da dobiju uputnicu kako bi mogla odraditi mamografski pregled. Sa ciljem podizanja svijesti o značaju preventivnih mjera u sprečavanju nastanka ove bolesti i njenom ranom otkrivanju, ova zdravstvena ustanova zasijala je u roze boji, koja je zaštitna boja mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. U sprovođenju svojih aktivnosti Dobojski dom zdravlja dobija podršku od gradske uprave. Mi smo nabavili zajedno, znači grad Doboj je finansirao nabavku pokretnog, to jeste mobilnog mamografa i ovaj čitav mjesec zdravstveni radnici provode na terenu po mjesnim zajednicama gdje animira se što veći broj
ljudi da izvrše preventivni pregled, ali ono što moram isto tako istaći, pošto je bilo neke određenih aktivnosti, da je preventivni pregled besplatan. Dom zdravlja u ovom gradu i po završetku mjeseca oktobra nastavlja sa preventivnim pregledima. Tokom prošlogodišnje akcije preventivnih pregleda karcinom dojke utvrđen je kod 2% od 400 mamografskih pregleda. Dobojski dom zdravlja u saradnji sa gradskom upravom nastavio je sa organizovanjem besplatnih mamografskih pregleda. Ovog puta pregledi su organizovani u Grabskoj Gornjoj i Sjenini Rijeci. Time je završen ciklus mamografskih pregleda na području Trebave. Na preventivni mamografski pregled koji je ovog puta organizovan u mjesnoj ambulanti za žene iz Grabske Gornje došla je i Besima Hadžić. Kako kaže, dojke je kontrolisala prije 12 godina. Tada nije bilo problema, promjene nije uočila ni prije ovog pregleda. To je ipak nije spriječilo da se ponovo prekontroliše s obzirom da je u životnoj dobi u kojoj su žene sklonije oboljevanju od karcinoma dojke. Mislim da je to dobro za svaku ženu, ne samo za mene, a ja nisam osjećala nikakve promjene, pa da sam imala potrebu, a i muž mi bolestan, pa tako da sam to možda malo trebala i ranije, iako ne imam nikakvih problema. Struka preporučuje da se na preventivne mamografske preglede javljaju žene od 50 do 70 godina ukoliko ranije nemaju potrebu za tim. Moraju se ispoštovati uslovi za preventivnu mamografiju, to su prije svega godine koje žena treba da ima. Prema stručnom uputstvu iz programa za prevenciju malignih bolesti i rano otkrivanje, žena između 50 i 70 godina života svake 3. godine bi trebalo da uradi preventivni mamografski pregled. Također želim da naglasim da usluga preventivne mamografije, preventivnog mamografskog pregleda je dostupna svim našim pacijenticama, odnosno našim sugrađankama tokom cijele godine, ne samo tokom mjeseca oktobra. To je njihovo pravo regulisano zdravstvenim osiguranjem. Iz Dobojskog doma zdravlja podsjećaju da od 2019. godine aktivno rade na preventivnim mamografskim pregledima sa ciljem da obuhvate što veći broj žena koji ispunjavaju indikacije za obavljanje mamografije. Radom na terenu shvatili su da postoji potreba za nabavkom mobilnog mamografa kako bi ta usluga bila dostupna i ženama u ruralnim područjima. Uz pomoć i zalaganje grada Doboja nabavljen je savremeni mobilni mamograf, a ovakvim akcijama redovno se odazove i gradonačelnik Boris Jerinić, dajući time podršku svim ženama koje su suočene sa tim malignim oboljenjem. Koristim priliku da se zahvalim menadžmentu Doma zdravlja, gospodinu Kovačeviću, ali svakako i osoblju Doma zdravlja, doktorici Marini, koji su predano na terenu sa našim sugrađanima i preventivno vrše preglede. Evo nas danas u Grabskoj. Tu želim da se zahvalim odborniku Skupštine grada, gospodinu Kurtiću, koji i svojim prisustvom pokazuje da je politički i društveno odgovoran u ovoj mjesnoj zajednici i da i na ovaj vid je sa svojim sugrađanima i da je motivisao, to jeste obišao sugrađanke kako bi animirao da dođu na preventivni pregled i siguran sam i njegova inicijativa da upravo i u Grabskoj, ovdje u ambulanti se vrši preventivni pregled je nešto što je dobro jer je stalno u kontaktu sa mještanima u Grabskoj i moja želja je znači da nastavimo s ovim aktivnosti, naravno i kroz podršku u Skupštini, svakako njegova je uloga i zasluga, tako da smo mi prisutni u sve jednoj mjesnoj zajednici, gdje god bude bila potreba, ja sam siguran da kapaciteti Doma zdravlja, iako su, da kažem, vanredna situacija, okolnosti vezana za COVID, sigurno jedna velika stvar gdje preventivno će se izvršiti značajan broj pregleda na teritoriji grada Doboja. Ova aktivnost je nešto što je sigurno bilo malo zapostavljeno, jer smo svi sada u toj nekoj dilemi vezano za COVID, oprezni, pa čak i na one redovne preglede izbjegavamo ih, ali mislim da je preventiva pola, da kažem, zdravlja, kako to stručno kažu. I ja sam siguran da na ovaj način dobrim dijelom ćemo pomoći našim sugrađankama. Ja želim iskoristiti priliku da u ime naših građana i u ime ovih žena koji danas vrše preglede zahvalim se što Domu zdravlja Doboj, što našem gradonačelniku Borisu Jeriniću. Iz Dobojskog doma zdravlja kažu da su završili sa besplatnim mamografskim pregledima na području Trebave. Zahvaljujemo se javnoj ustanovi Doma zdravlja i gradskoj upravi na sprovedenoj ovoj akciji koja je veoma bitna
za žensku populaciju, naročito u ovim ruralnim sredinama. To je jedan pokazatelj da se vodi briga i o običnom građaninu, a sami ovakvi preventivni pregledi su pola zdravlja. Ovom prilikom se zahvaljujemo javnoj ustanovi Domu zdravlja, direktoru Kovaču kao i gradonačelniku i gradskoj upravi. Nakon grapske pregledi su organizovani u mjesnoj zajednici Sjenina Reka. Iz Dobojskog doma zdravlja kažu da su završili sa besplatnim mamografskim pregledima na području Trebave. Mi naše aktivnosti nastavljamo. Mi smo tu i ranije obećali kako su naši građani upoznati da ćemo nabaviti ovaj pokretni mamograf i to uz pomoć gradske uprave, odnosno gradska uprava je to kupila i ovo pokazalo se izuzetno efikasnim. Mi na ovaj način prilazimo našim pacijentima i olakšavamo dakle da dođemo što bliže njima kako bi, jer mnogi nemaju prevoza, možda su malo i stidećni i tako dalje, ali kad se dođe tu na lokal, onda to izgleda sasvim drugačije. Iako mamografski pregledi mogu da se rade tokom čitave godine, u oktobru mjesecu fokus je još veći jer je to Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Zaštitni znak je ružičasta boja i ružičasta vrpca koja se nosi u znak podrške svim ženama koje se bore sa ovom bolesti i njihovim porodicama, ali i podizanju svijesti o ovoj bolesti i značaju preventivnih mjera u sprečavanju nastanka raka dojke i njegovom ranom otkrivanju. Dobojski mališani imali su priliku da uživaju u predstavi Imaš pravo na distancu, koju je za njih na velikoj sceni Dobojskog centra za kulturu igralo pozorište koje djeluje pri Srpsko-prosvetnom kulturnom društvu prosvjeta iz Doboja. Ovu predstavu svojim vršnjacima poklonili su povodom Dječje nedjelje, a podrška nije izostala ni od grada Doboja, pod čijim je pokroviteljstvom predstava igrana. Smijeh i aplauz smenjivali su se tokom dječje predstave s obje strane pozorišne scene. Svoje glumačke sposobnosti i umijeće kroz predstavu Imaš pravo na distancu pokazalo je 13 dobojskih mališana. Najmlađi član ovog amaterskog ansambla imao je samo 5, a najstariji 13 godina. Uprkos godinama hrabro su stali pred svoje drugari i drugarice te dali sve od sebe da ih nasmiju i uljepšaju im dan, ali i nedjelju dječjih prava zbog koje je predstava i nastala. Moja uloga je kraljica Kapa i Šešira, to jest i profesorca plesa. Kako si se ti snašla u ovoj ulozi? Ili bilo naporno zapamtiti tekst sama riječ? Malo tekst, ali najteže je bilo iskombinovati korake zajedno sa mojim drugarima, to jest sada već i kolegama. Jer već glumimo duži period kao pozorištance. Prvo bez adrese, sad smo pozorištance sa adresom. Inače bi voljela da nastaviš da se baviš? Voljela bi. Sem ovako kao predstav voljela bi da glumim u raznim filmovima. Spremala smo se oko 15 dana, tako? Više. Mjesec dana. Oko mjesec dana smo se spremali i najteže je bilo zapam kad trebam izlaziti, a kad ne. Je li još nešto bilo teško? Tekst je najlakši. Zato što imaš 2 rečenice u svaku. I to non stop ponavljam. Glumili smo 3 ili 2 predstave prije ove i par puta smo te predstave glumili. Voliš da glumiš inače? Da. Volim, ali se ne volim slikat. Režiju i tekst za predstavu Imaš pravo na distancu potpisuje profesorka srpskog jezika i književnosti Mira Stanišev, koji inače i rukovodi pozorištancem, u čijim predstavama smo i ranije imali priliku da uživamo. Htjeli smo da pokažemo da i u ovoj epidemiološkoj situaciji ipak možemo nešto da radimo. Sve su nam probe bile na otvorenom, planirali smo i ovu predstavu na otvorenom i evo danas je kiša zapadala nakon mnogo lijepih dana, ali eto, uradit ćemo to ovdje, opet poštujući mjere. Predstava nosi ime Imaš pravo na distancu. Pošto je oktobar, počeli smo krajem septembra da je spremamo, svakako nedjelja dječjih prava, pa smo malo pričali o dječjim pravima, a onda smo dodali i to pravo na distancu. Kako su se mališani snašli u predstavi, u ulogama? Snašli su se, dopada im se, oni vole lepršave, razigrane predstave i prethodna nam je bila takva, bila je možda malo duža, ovo smo malo i kraću predstavu pravili, opet kažem zbog ovih mjera. Snašli su se, vole, probali smo na otvorenom, bile su i hladne nekada večeri, pa smo onda plesali da bi se zagrijali, uglavnom lijepo nam je bilo dok smo radili. Imam podršku roditelja, imam podršku i grada, želim i gradu da se zahvalim, malo smo se opremili kostimima. I ovdje pozorištance ne prestaje sa radom, već su u pripremi cjelovečernje predstave u kojoj će učestvovati omladinska i dječja grupa. Publika bi uskoro mogla i u toj izvedbi da uživa ukoliko dozvoli epidemiološka situacija.
Stadion 15. april fudbalskog kluba Željezničar dobio je reflektore. Sredstva za elektrifikaciju glavnog terena obezbijedila je gradska uprava Doboj. Kada je prije nepune 2 godine preuzela rukovođenje klubom, nova uprava Dobojskog Željezničara kao jedan od prioriteta najavila je poboljšanje uslova za rad i treniranje i modernizaciju klubske infrastrukture. Jedan od najvažnijih poslova bila je elektrifikacija glavnog terena, a ovaj posao je uspješno završen prvenstveno zahvaljujući pomoći gradske uprave i gradonačelnika Borisa Jerinića, koji je svečano pustio u rad reflektore na glavnom terenu stadiona 15. april. Prije 2 godine, nepune 2 godine, od kako sam na čelu fudbalskog kluba Željezničar, tada sam možda nekada na nekom početku i obećao da će se ponajviše raditi na infrastrukturi u fudbalskom klubu Željezničar i evo, kako vidite, već večeras zvanično ćemo pustiti u rad novu rasvjetu, zahvaljujući gradonačelniku Doboja, gospodinu Borisu Jeriniću i gradskoj upravi koji su nam u velikom izašli u susret i pomogli da bi naš stadion dobio osvjetljenje i samim tim da bi se stekli mnogo lakši uslovi za rad, jer mnogo lakše nam je djecu okupiti u večernjim satima i zbog škole, a i naravno ljetni period kad dođe lakše je da se trenira u noćnom terminu zbog velikih vrućina. Prilikom posjete klubu, gradonačelnik Boris Jerinić je pohvalio rad uprave Željezničara i podsjetio da su mnogi stadioni na području grada dobili reflektore, ogradu, stolice na tribinama i sl. Ja prvenstveno želim da čestitam upravi koja je bila uporna, koja je istrajavala. Svakako da svejedan sportski kolektiv u gradu Doboju ima podršku grada Doboja, ali kada se ljudi dobro organizuju, kada znaju šta hoće, naravno da niko u gradskoj upravi ne može biti imun na to. Ono što je njihova bila potreba, a to je ne potreba uprave, već želja da upravo djeca koja dolaze ovdje na ovaj sportski teren imaju bolje uslove, to jest da mogu i u nekim kasnijim terminima da treniraju, svakako kada riješe sve svoje dnevne obaveze, svakako da je to jedan bio od preduslova, ali radujem se i zahvaljujem se i Elektro Doboju, direktoru Milenku Cvijanoviću, kompletnoj upravi i svim ljudima koji su učestvovali da završimo ovo. Raduje me da sam i siguran sam da upravo njihova upornost, njihova želja da ovdje na Željnom stadionu fudbal živi, da naša djeca ovdje dolaze, da nizaju uspjehe, sigurno je bila potreba i ovo je najmanje što je grad mogao da uradi. Ja sam uvijek spreman da kada ljudi koji znaju šta hoće, šta žele i koje su njihove potrebe, kada to prezentuju, kandiduju, da mi tražimo rješenja. I upravo smo našli rješenja i za fudbalski klub Željezničar ovdje u Doboju i mene raduje. Puno toga je uloženo u infrastrukturu na svejednom sportskom terenu u gradu Doboju što se tiče fudbala, ali mislim da treba više, da treba još i da ćemo u narednom periodu zajednički, ako znamo šta želimo, šta hoćemo, svakako da moramo podržati prvenstveno našu mladost, moramo podržati ljude koji vole fudbal, koji vole sport uopšteno u gradu Doboju i moja želja i cilj je da upravo i naša, da kažem, djeca sva dolaze na sportske terene. Vjerujte mi da ovi ljudi rade veliku stvar, da posvećuju svoje vrijeme, svoju pažnju i realno kod nas moramo biti objektivni kada neko se bavi bilo kojim sportom, nema tu ni profita, nema tu ni... To je jednostavno ljubav. Ovi svi ljudi ovdje koji su u fudbalskom klubu Željezničar, oni su iz ljubavi, daju sebe, i mislim da je najmanja obaveza nas koji nosimo neke izvršne funkcije da nagradimo tu ljubav i da pomognemo u skladu s mogućnostima. I moja želja je opredjeljenje da u narednom periodu, opet kažem, da oni kažu šta su tu potrebe, šta je ono najpreče, da tražimo rješenja i da pomognemo i fudbalskom klubu Željezničar, ali i svim drugim sportskim kolektivima koji okupljaju našu djecu, koji djecu sa ulica, da kažem, dovode na sportske terene. Sigurno je to dobro i za, prvenstveno za njih, ali je dobro i da je grad Doboj grad sporta, grad mladosti i moja želja je opredjeljenje da nastavimo u narednom periodu isto tako.
Agilna uprava dobojskih romantičara pred sebe je postavila nove zadatke. Jedan od njih je sanacija tribina i postavljanje 1500 stolica, te njihovo natkrivanje kako bi gledaoci komfortno mogli da posmatraju utakmice svojih ljubimaca. Već naredni projekat, onaj koji smo aplicirali prema Ministarstvu porodice, omladine i sporta, je rad na izgradnji novih tribina sa 1500 stolica. Nadamo se da ćemo i to, znači ne možemo reći da ćemo i završiti do kraja ove godine, ali već narednoj kalendarskoj godini sigurno da će i tribine dobiti neko bolje i modernije izdanje. Uporedo sa završetkom radova na postavljanju reflektora počeli su pristizati i bolji rezultati seniorske ekipe koja je u prošlom kolu stigla do prve prvenstvene pobjede u ovogodišnjem prvenstvu regionalne fudbalske lige Centar. I pored toga rezultati trenutno nisu u prvom planu jer Željezničar posjeduje ogromno bogatstvo u smislu više desetina dječaka koji rade i treniraju, pa za budućnost kluba uopšte ne strepe. Prošlo kolo prva pobjeda možda malo kasno, ali bukvalno na početku sezone smo napravili jedan rez i rekli smo da u ovu sezonu ulazimo sa našim omladincima, znači za seniorski pogon igraju bukvalno sva djeca koja su stasala kao i ovi dječaci večeras su ovdje prije nekih 7-8 godina, naučili svoje prve korake, evo ih ove godine znači igraju regionalnu ligu. I uopšte nemamo neki imperativ sada da kažemo da li ćemo ispast, da li ćemo gore. Jednostavno želimo da idemo postepeno iz utakmice u utakmicu i vidjelo je se na utakmici u nedjelju, to jest u subotu, da su oni već mnogo iskusniji nego na početku sezone i po jako teškom terenu ostvarili su jednu vrlo važnu pobjedu. Već ovog vikenda pred fudbalerima Željezničara su novi izazovi. Seniorski tim gostuje Vučijaku u Majevcu u utakmici 13. kola regionalne fudbalske lige Centar, dok će mlađe selekcije odmjeriti snage sa vršnjacima iz gradskog rivala Sloge u mečevima redovnog kola Omladinske kvalitetne lige Fudbalskog saveza Republike Srpske. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom izdanju emisije 7 dana doboja. Želim vam ugodan ostatak dana i sedmice. Vidimo se uskoro.